Assalamu alaikum YouTube kanalı, YouTube көрүүчүлөр жана Базар Алам каналынын катталуучулары. Бүгүн 7 март Сокулук мал базарындабыз. Канча болду аке? Я. Канча болду? Сатып аласыздар 100-гө. Бүгүн жайлоого кеттү. Конажын букаларды карайбыз. Канча болду? 36. Бунчу байга канча сурап атасың ага? 40 сурап атыптыр. 40 сурап атыптыр. Ээси жок окшойт. Канча байга бул? Жол. 42. 42. Канча болду байга уй? Я. Сатылат. Баары эле сатылат го, алган кишилер жок. Баа сатылат. Канча байга сиз канча айлык букабы? Бербей койгон. 43 сом. 43 миң сом. Sizce bayga? 45. Aha. Yok. Oho. Kança bayga? 32. 32 ming. Urgaçı. Urgaçı. Kança aylık bu? 5-6 aylık. Kança bazar bağa berdi bu? Bazar alamı degen. Жақшы. Арқандай беріп аттыр. Бұқалар қанша бұлар? 36-дан. Қанша айлықтар бұлар? 5 ай. 5 айлықтар. 30-дан бересіз бұлар қандай? 30'dan vermeyin. Қаншадан береді? Базар баға берді бұларға? 33-тен, ha? Бербедіңіз. Жақшы. Қанша сұрап аттыңыз? Сода болып атады. Қанша бұл? Қанша сом? 50 миң. Еркек ұрғачы? Ұрғачы. Сына сүт бағытында оқшайды олар, ha? 50 миң сом. 49 миң. Қайсы? Моғызы 49 же бұл бұ? Бұл 49, ha? Сементал. Семіз екен. Сіз қанша сұрап атасыз екен? Мен 38 doğru. 38. Қанша айлықтар бұлар? 4,5 ай. Тоғы жайлауға кете тұрғандар, ha, солар ең? 53'тен. Бұлар бір жашарлар мı? Бол елек, ha? 55, 53'тен. 45'ten ne olur? Kuru koy. 45'ten бербейді. О, чоңдор 4 ай, қанша сом ошолар? Швейц. Гарри Фордча? Қызық. Швейц, çok cem, tutam. Ол не, белгийсіз бе? Қанша белгийсіз бе? Kaça veresin? 65 миң парода екен. Devam ettikten kiletle. Қанша oldu бұл? Kiletkeler var mı? Ya. Ошо қаншаға сода болып атады? Қанша екен? Жоқ. Разымын. Рахмат. Қанша айлық бұл? Бәке, қанша сұрап атасыз? 40 сурап атам. 40 миң сом, ha? Кеми бар. Базар аламы деген. Не канал? Базар аламы деген канал. Бұқа екен, ha, бұл, ha? Жоқ, Ургач. Ургачы. Базар баға берді бе бұл? Базар баа берди 38 берген, бербей койгон. Бериш керек болчу экен. Бертемейік базарға? Жоқ, кандай. Азыр чөтө Сатас. Жақшы мына достар, тоғы кете тұрған торпақтар мына. Сокулук мал базары. Ортодон басы болбойт.
Qancha ekan bu? Aldık burada aldık. Qanchaga keldi? Qarasa 80 bin so'm. Eko'y, ha? Qazza Yaxshi. qancha sütdan garantiya zoti. Yaxshi, yaxshi. Pulni ko'rsatma bo'ldi, Alloh. Shu sizlarni tortmayman men bu yoqda. Chiqara. Qazza unaqqar. Bular kimniki qanchadan? Qanchadan? 50 ming so'm. Bunisicha. Bulda 50 ming. Ular 40 deydi. Qumajinlar urg'ach. Buradan ketdi. Qo'yga qancha bu buqa? Urg'achi qancha bu? Qancha oldu? 37 ming so'm. Arzon olsiz. Qancha bular? Qumajinlar aka? 45'ten. 45'ten mi paroda? Kunceler. Pazar alamı. Qanchadan buchoqlar? Arzon bayka. Qancha? 40 ming so'm. 40 ming so'mdan ekan-mi? Buchoqlar. Ucho'ydir qoldi bayka. Ucho'yla qoldi-mi? Tars. Tak. Pazarning ichi. Urg'achi qumajin. Qancha? 39. 39 ming so'm. Nere bayka? Qanchadan bor bayka? 40 ming so'm. Qancha buqa? 45 ming. Yo'q. Qancha oylik bu? To'g'liqqa? Bugun sotib 100 yosh. 52 ming so'm. Qancha oylik bu? 9 oylik. O'zingizdan bozor alamı degan kanal. Bozor alamı. Qanchadan bular? 47'den. Nasıl bulmaydı bu? Tak, ansırayıq. Bayga qancha qunajin? Muqovi. Qancha? Qancha oylik? 45 ming, ha? 1 yoshga chiqdi chiqali. Chiqayli qoldi. 1 yosh bo'ldi ekan shu. Bozor baho berdi. Bozor baho berdi. Qancha so'radi? Har qanday. Bir yaşar o'xshata 80 ming so'm. Uzun buqa ekan. Продуктовый магазин в городе Шапоков. Требуется продавец в городе Шапоков. Angus. Требуется Qanchasi продавец. lazım? График работы 65 ming. с Qancha oylik bu? 8 до 22 8 часов. oylik, ha? Телефон 0701 Angus buqasi 44 et bag'atında. Qancha bozor baho berdi? So'radi. Требуется опытные швеи. Sizga bermedim. Мужской одежды. Соколов. 60'a berasizmi? Телефон 0950 41 60'dan keyin oshirish kerak o'shanda. mashinaga 50 so'mdan oladi. Aha. Требуется Oqsoqol, assalomu alaykum. Qandaysiz? Qanchadan? 550 29 Internetga chiqarsam shuni Требуется qo'ysam bo'ladi, bes parayda emas yo'q, monda yeme, aqchani olgan Yo'q, yo'q mal. chiqib o'ylaydi bu, chiqadi. Kunda chiqadi. Qaysi bozor degan? Ko'rib bordi. Продаю БУ мешки из-под 58. Oqsoqol, Срочно. assalomu alaykum. Qancha so'radasiz? 1-2 46 ming, ha? Вот пакет. Qancha oylik bu? 550 27 Bir yosh, 1 oylik. 78. Buqa. Срочно продаю. Buqa. Qancha jigit? Штуку лука. Можно подписывать. 45 ming so'm, ha? Недалеко от Акмята и парка. Цена 14 Qancha so'radasiz? Sizlar tortmay. 50 ming so'm, ha? Qancha berdi bozor bu? So'radi? недалеко от Сегіз беріп Акмята и отады. парка. Цена Bermedingizlar. $10. Телефон Qancha yosh bu? 1 yoshga chiqalik. 55. Bo'ldik, ha? 9 oylik. Porterga o'tdi. Tartamen video men süs ushul buqadi. Qancha so'radasiz aka? 55. 55 ming, ha? Qancha? 10 oylik o'xshaydi. 55 ming.
кубанный Так, свет. эми уйлар жака келдик. Просьба вернуться за вознаграждением. Телефон Соқлық мал базары. 05. Қанша музолуй бәке? Требуется мастерский универсал, чтобы там работать. Парикмахер Музолуй қанша? 100 миң, а? Қаншанчы туыт? 3-чү туыт. Қанша литр сүті бар екен? полноценную благоустроенную квартиру. 15-16 литр сүті бар дейді. Достар, каналға жазылғанын ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий қалтыңыздар. Соқлық мал базары. Уйлар тартабыз эми.